Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapa inang, ini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan tas sedari ibuku renungan wasiat nai si merjudul Dahari sambing pe boi pejumpa. Si bagian nido kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas 2 Kronika bindu 15 ayat sada so 15. Janahna sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat peempatken si mendok. Tapi molo tersesak kala ipido kala ngo pengurupin bai Jahoba debata Israel. Ipengido kala mo ajarna janah ibreken ngo. Bapak inang, lot sifat. Mulai tiki merlolo ate, lupa mendahi debata. Alai molo itiki susah manang pelot si perluna. Baru pe yenget debata. Memang si tuhunna, jelma enggongo biasa deket sifat si bageni. Bahkan, kita pe ngeut ngo pernah mengulahkan hal si bageni. Mulaen, tuhu berarti oda ngo pelin kita mengulaken. Surat ibas lapihan simbadia sedari mendoken kumerna suku Yehuda, deket suku Benyamin si enggo dekah menadingken debata, janah mulak nola, kumerna kalai ki alami sada masalah kesesaken. Si menarik imo tendi perbadia mendoken mendahi kalai, merkiteken si Azaria bin Obed. Iya ki pesakat kumerna Tuhan debata uwengo ki jumpai kala molo kalai menulusi debata. Merkiteken lapihan simbadia boy kita idah belgah ate ni debata. Geut ngo sipata kita mengecewakan ukur ni debata, tetapi debata uwe ki jumpai kita molo kita roh lako menulusi ia. Toko kalohon ngo merlabana kita menjadi jelma si percaya mendahi debata. Kita memang oda boy terhindar ibas kesesakan nai. Tapi kita merlaba kumerna lot debata si uwe ki jumpai kita itiki kita ibagasan kesesakan manang pe masalah. Lemo ate ni debata mendahi kita ngget ngo susah si percaya deket si mengerti. Kita nggati mengakapkan kumerna debata toko kalohon burjuna mendahi kita. Nang pe kita oda ki pahami karina mendebasana. Patut ngo kita menjalo jana ki petuduh rasa syukur ta melalui berbagai cara. Ibagasan karina keadaan ta ulang mo kita biar. Kumerna Tuhan debata dak tong menjaga kita. Kumerna belgah masih Athena mendahi kita. Mengikutkan karina si unggo ku pesoh enmo refleksi bantah karinana. Kita memang oda boy terhindar ibas kesesakan nai. Tapi kita merlaba kumerna lot Jahoba si uwe ki jumpai kita itiki kita ibagesen kesesakan manang pe masalah. Bagimo renungan ta sedari ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken Bapak inang enggo terlibat ibas pelayan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juah-juah mo banta karina. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.